La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yakisjapas, kusisjapas, Dios ninchitam hatikunanchi. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Paijaño hanchiguan mi kachkan, amén. Kaikamayaño jawanja, ñañanchik Cecilia, amén. Gloria a Dios. Sea eso ñañay con aturicuna. Yupaychananchi pa Dios taitanchik también. Gloria al Señor. Aleluya. Taki son Dios man ya panchi. Uxumamos su taquita.
Kuyapaya kuining manta, yakipaya kuining manta. Takiso Dios manyapanchi, guksumamos utakiwa. Kuyapaya kuining manta, yakipaya kuining manta. Yubay jasun taitata, yubay jasun churita, chuya espiritu tapas, yubay jasun wiyawiyay pa. Yubay jasun taitata, yubay jasun churita, chuya espiritu tapas, yubay jasun wiyawiyay pa. Aleluya, 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 aleluya. Yupay jasun taitata, yupay jasun churita, chuy espiritu tapas, yupay jasun wiña pa. Yupay jasun taitata, yupay jasun churita, chuy espiritu tapas, yupay jasun wiña pa. Aleluya, 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 aleluya. Takiso Dios manyapanchi, guksumamos utakiwa. Kuyapaya kuining manta, yakipaya kuining manta. Takiso Dios manyapanchi, guksumamos utakiwa. Kuyapaya kuining manta, yakipaya kuining manta. Yubay jasun taitata, yubay jasun churita, chuy espiritu tapas, yubay jasun wiñawiyay pa. Yubay jasun taitata, yubay jasun churita, chuy espiritu tapas, yubay jasun wiñawiyay pa. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, amén. Ñañanchik Margarita, gloria a Dios. Pasay kamunga kurukunawan, amén. Gloria a Dios. Haikam saludanchik, amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios está tan historia con San Mincha San Gicho que tu tape, gloria al Señor, aleluya. Chay pita Dios tan chitalaba en añaturicuna, kay picachkan Dios ninchik, aleluya, gloria a Dios. Gracias Dios nilay, gracias taitatun kuyakuy nikimanta. Hatatun yakipay nikimanta itay, gracias, amado Dios. Kay pimkachkan kitay. Kay pimkachkan kicho espíritu, hamoy biday koma, Dios nilay. Hamoy taytay biday koma, kausay ni koma. Taytay ham kausari chuay ko taytay kuraspi, Señor amado. Hamone ko hang bantay tay alaba, hamyo paycha, Dios nilay, aleluya. Toria ñañay chaypi adoray taytan chikta. Sente presencianta, aleluya, kay pikachka Dios taytanche. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Takeson Dios mangallapanchik, ukson magmosok takiwan. Kuyapaya kuining manta, lakipaya kuining manta. Takiso Dios mangallapanchik, uksumangmusok takiwan. Kuyapaya kuining manta, lakipaya kuining manta. Yupay jasun taitata, yupay jasun churita, chuy espiritu ta.
Yupaicha son wina ipa. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Yupaicha son taitata. Yupaicha son churita. Espiritu tapas. Yupaicha son wina ipa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Taytay. Gracias, Papayay. Y más sumarme, Harman Taytay, alaba, Yupaicha. Aleluya, gracias a tu Dios y a Dios. Gracias, Dios está italiano, Hamanga, Kai, Kamalia, Tureña y Cuña. Hermana Gisela, contamos. Amén, gloria al Señor, aleluya. Chayna Janiña y Conaturicuna, gloria al Señor. Yupaichas un Dios tan chimanga lloraspe, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, ñawichaykita wishqakuykuhinaspadora y Dios tan chicta, aleluya. Adorás un Dios tan chicta, aleluya. Jesús, aleluya. Aleluya, Señor, Yupaichayki, Madorayki. Adorayki, Dios, Espíritu Santo de Dios. Sientes un yapanche, Dios pa presencianta. Sientes un yapanche, Dios pa presencianta, aleluya.
si jamanara sienten kicho. Chay pinita y taijamo y su juimar. Aleluya, Señor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muy única el lugar, Espíritu Santo, amo. Amo, Señor. Aleluya, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que ibigashka Dios te itachi. Amahawai chugla de kipikarta. Si no adora, Dios te itachi, te adora. Yupai chay chay bi yupai chay, aleluya. Espíritu Santo, siéntelo ahí, siente ahí la presencia de Dios. Kay bimkash kampaija, Yuhanchi mikachi pantaro, Yuhanchi mikachi mananya inini yuhina. Pero kay bikash ka Dios taitanchi. Inyita yapaway ni, inyita yapaway taytay. Parlay JP, parlay. Sukoy kimanta yung sicho. Ukoy kimanta yung sicho ni mapayanay kibang. Espíritu Santo. Que llore mañana kita taytay. Misericordia ay que yo ay ko bangkacho taytay. Que llore mañana y taytay. Aleluya, jamón. Ujari que ya está kita. Ujari joven kunata, ujari Dios. Ujari taytay, ujari. Adora y ñaña y turicha y pe. Ya panchik son jumanta. Manam kanchi mapas kunay pa. Manam kanchi maipas kunay pa taytay. Tan solamente yo pa'y chaynita uhoyki. Chasquicúe, Señor, chasquicúe. Chasquicúe, taytay. Aleluya. 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 Señor, imashmana kuyay kimancho. Imashmana ni kimancho chuyam kanki. Tukoy himang wasay kimanda. Inigsikos kayo na manda. Aling naturuan kinyuhawan, Senyor. Aleluya. Amo niyo pa'y
Hamunio paicha sutinta Hamunio paicha Diosta Huktawani chaipi Hamunio paichar Diosta Uyari kuchunis kaiki Hamunio paichar Uyari kuchunis kaiki Diosta Hamunio paicha sutinta Hamunio paicha Diosta Huktawang ni Huktawang ni Jaibi Diosta Manamiyang kachamurani ni Hamunio paicha Diosta Hamunio paicha sutinta Hamunio paicha Diosta Paimitari warna Khusuma pujawi Suhui tambigaru Musuh suhuanya Cairai kunyuhaya Kuna takiri Hamunio paicha Diosa Paimitari warha Khusuma pujawi Suhui tambigaru Musuh suhuanya Cairai kumyuhaya Kuna takini Hamunio paicha Diosa Hamunio paicha Diosta Haleluya Hamurhani hamyo paicha Khusuma pujawi Suhui tambigaru Musuh suhuanya Iman-imana taytay Cairai kumyuhaya Sikamunagi suhui man Kau sa inima taytay Chayara munagi Hamunio paichar Diosa Dari warna Khusuma pujawi Suhui tambigaru Musuh suhuanya
paicha Dios da. Aleluya, Señor, aleluya. Inaya yupaicha inaya dora, inaya niña y turinaya. Es tiempo de adorar al Señor. Dios te ita yupaichana oram kayuras. Kuyeni kirahatumi taitai. Kuyeni kirahatumi. Aleluya. Kuyeni kirahatumi. Kuyeni kira manatu pachiatila. Aleluya. Chuya Dios. Kumi kuyeni kira. Kuya inikiha hatumi. Kuya inikiha manatupa chiyatina. Hatumi kanki Dios. Hatumi kuya inikiha. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias. Se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma. Aleluya, a través de la palabra gracias. de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Oh Dios, te tanchi Juanchik. Gracias Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dios te tanchi examen jawas con naturicuna, gloria al Señor. Kay punchao pe ñohay kumantu kawarako, gloria a Dios. Chana kay kamalya ñohawan pichigninchik Esther Castillo ñawpajman Dios te tanchik pa palabranta willawasunchik, amén. Kay kam saludanchik, amén, gloria al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Dios taytanchis haminchasunkichik ñañallaykuna turallaykuna, amén. Dios taytanchis haminchasunkichik pin kawsan
Paiman kachun gloria, alabanza. Aleluya, aleluya. Adora y taita Dios, adora y adora. Aleluya, chuy espíritu, muy vida y magni, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, kusi kunchik mi diuninchik pawasimpi, amén. Aleluya, diuninchik akuyawanchik, apamuanchik, yanapawanchik, ay chaganing ya amanya chayla piña y mapagmi, sagraka usan vida ay chanchikta. Aleluya, jipaman kutinapa, chayla pitakiarunapa. Pero kaipin kachkan kai hamkuna, amén, valientes, guerreros, guerreras, amén. Aleluya, alaba y diuninchikta, alaba y. Gloria a Jesús, saludanchik, Dios taitanchik pa su timpi, Señor ninche Jesucristo pa su timpi, yachta más inchikunata, amén. Yachta más inchikuna huancabelica laupi, aleluya. Hinas papas, gloria a Dios. Ayacucho, Arequipa, Cusco, saluduta chasquikusunchik, chay yachta kunaman, ñuganchik pa saludanchik, amén. Aleluya, Purimac yachta, aleluya, Curawasi, Curawasipim, aleluya, Yoxichkanchik, Dios pisuyana, radiope, amén. Hinas papas waka, Cuscope oasis, radio, chay kunapim, kay allin willaku, Yoxikuchkan, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Kusikunchikmi, amén. Kay pidiuninchik pa kay yampi kaspanchik. Amam yaki kunkicho, taita Dios ha kay pimkachkan hangwan. Sahra nisunki sapallay kenispa manam sapallay kichu. Taita Dios miñuhan chikwan. Amén. Aleluya. Jessica León apurima yachtamanta. Amén. Jessica León, taita Dios aminchasunki. Pati Flores, taita Dios aminchasunki hamtapas. Eufemia Hassani, Jaime Vallejo. Cristina Matamorros, Verónica Samaya, Regina Stupillo, La Victoria, 28 de julio, Iglesia, amén. Taita Dios Aminchachun, Marlene Mauricio Ayacucho, Robert Nilo, Jenny Vilar Huancayo, Taita Dios Aminchazunki, Jenny Vilar, Gloria Cachon Yuninchigman, Mari de la Cruz, Santo, aleluya, amén. Ahí Kamakichanchik saludanchik, amén. Gloria a Jesús. Taita yuninchikman kachun gloria, paiman kachun alabanza. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Kichay kusunchik yuninchikpa hejanta ñañallaykuna. Yuninchikpa voluntad ningmi, paipa llahtan, paipa iglesia, chuy espiritual juntas jakanan. Amén. Chaytam ñuhanchik procurananchik, chayta ñuhanchik peleananchik, chaskinanchikama sagrawan manallinwan. Hinaspa, aleluya, taita yuspa makimpi allinta causananchikpa, aichata masyananchikpa, sagrata masyananchikpa. Amén. Kichaykusun, Lucas capítulo 24, aleluya, verso 45 hasta el 49. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Lucas 24, verso 45 al 49. Gloria a Jesús, Hampas, aleluya, may uyaris haikipi Biblia takichay. Biblia di uninchik pa simin, di uninchik pa voluntad nin, chaypim hampak nyugapach kachkan hatun saminchay. Aleluya, mana nyawinchak kunam yakillaña purin. Mana nyawinchak kunam huk punchaw chayamu, huk punchaw mana chayamunchu. Waki nyawinchak kunam chirian, pero nyawinchak kunam anyakukunaga, fuego mericorero, chaitam ñuhanchik munanchik, fuego vidanchik manchaya munanta, amén. Hay que amén ninkichik. Aleluya. Dios ninchik Jehová pa su timpi, Señor ninchik Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Ningmi kainata Dios ninchik pa heljan. Chainata niruspanmi, kaipim rimachkan Señor ninchik Jesucristo. Chainata niruspanmi, yuyay ninkuta kichay kurja. Heljapanis hanta entienden ankupa. Hinaspanmi paikunata Jesús nirja kainata. Heljasham kachkan. Cristuja ñakarispa wanyunan manta hinaspa kimsa punchaw manta kausarimunan manta. Chaynapi Jerusalén manta hayaykuspa yunasyun kunapi paipa su timpi willakunaykichikpa. Runakuna huchankuna manta wanakuspa pampachasqa kanankupa. Chaynaqa
Hamkunam kaikunata nikus haikichikmanta nikus haikichikmanta testigo kankichik. Hamkunamangmi taitapa prometisus haikichikta kachamusa. Chay kamaya kay Jerusalén llaqtapi suyaykuychik. Hanaq pachamanta hamuq atiwan pachallisqa kanaykichikama. Papallay Diosllay, mañakuy, taytallay. Hanmi kanki gloria, hanmi kanki alabanza. Oh, relevebey kim arriba vayasaya. Wischu y llapa supa y llapa manalinta. Wischu y llapa supa y llapa manalinta. Salva y alma kunata taytallay. Y rakama arriba vayasaya. Joya autoridad ta iglesia ikiman. Ama mancha kuchunkuchu paikuna. Chaskichunku llapallanku. Chuya espíritu ikita. Chaywan mi taytay aswan masyasajku. Aleluya manalinta sagrata taytay aicha tapas. Kaimundo tapas taytallay. Yaki payay kuay kuira kama arriba yasaya. Juntay kuay ni rima payay kuay. Fuerzata kuay taytay junta kunaypa. Aleluya, aleluya, aleluya. Kuyay kim taytayay, kuyay kim. Adoray kim papayay, adoray kim. Gracias Kachung Hangman. Gracias Kachung Hangman. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay que alaban que alaba y Dios ninchikta. Ñañayaykuna, turayaykuna, gloria a Dios. Aleluya. Hay que muyarichkankichika ejelijata. Uyarikuychik tukuy sonjoykichikwan. Aleluya. Kaillañam Dios ninchik hamunan ñañaykuna. Chaymi Satanás ñuganchikta chiriachiwanchik ñuganchikta aleluya unjuchiwanchik batallapi purichiwanchik kay iñirinchikta aleluya mana munanchu ñawpaqman rinanta kay almanchikta kay obrapas mana munanchu sahara mana allin gloria a Dios aleluya. Pero kay tiempo masta ñujanchik hapipakunanchik tayta Dios manta. Mastam kunan tiempo kuna ñañallaykuna aleluya hawananchik diuninchikpa qillqanta. Amén. Satanás inventaron allinmi chay celular kuna, allinmi celular, allinmi tecnología. Yanapawanchikmi ñuqanchikpas yachananchikpaq ima pasakusqanta ima yachaykuna kasqanta ñuqanchikpas rikunanchikpaq. Pero achkallañan jovenkuna, damakuna, caballerokunapas celularwan. Satanás me hapirin chay celularta tiempoyki pierdenaykipa. Satanás me hapirin chay celularta amaña kunaykipa. Poder en la sangre de Cristo. Amén. Manaña tiempo cancho celularwan tiempoykita pierderonki. Imam tetispa voluntanin kay helja ham leenaykita. Ham ñawinchas payki masta yachanki. Ñawinchas payki ham masta juntachikunki chuya espirituan. Gloria a Dios, aleluya. Chuya espirituan. Aleluya, Señor ninchik. Aleluya, rimach karjaña. Amén, ripokunanya, kachkarja, otachakatasjaña. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mana, paiga man chakatasjacho. Ña, kachkarjaña, último tiempo. Ña chakatasjaña karja. Ña kimsa punchaumanta tarimurjaña, Señor ninchik Jesucristo. Hinaspa hunyuna kurga disipulun kunawan. Hinaspa nirga hamkunaga rikuarjankichikmi. Ñuqa kayqa kachkani kaypi. Kawsariramuni kimsa punchaumanta. Hinaspa kaypi hamkunawan kachkani. Chaymi hamkuna testigo kankichik. Ñuqa resucitasqayta. Ñuqa wañusqaymanta tarimusqayta. Chaymi ni testigo y kankichik. Amén, testigo. Rikuchkankichikmi, rikuachkankichikmi. Aleluya. Imayna qillqapi nirqa necesario. Aleluya. Chay aleluya, necesario Cristo Salvador, aleluya. Ñuqanchik rayku wañunan karqa. Chaymanta kimsa punchaumanta hatarimuspa hanaq pachaman pay pasakunan karqa. Manaraq pasakuchkaspanmi pay rimapayaykurqa disipulunkunata. Amén. Imatataq nirqa disipulunkunata nirqa aleluya chankichikñam palabrata.
Nichkargam Isaías profeta kona nergam ñuqa manta. Nerjatagmi ñuqa wañunaymanta, ñuqa ñakarinaymanta ñam cumplirukunña chay. Kunanga cumplikuchkan ñuqa resucitasqay. Chaymantam pasasa hanaq pachaman. Imaynam ñuqa pasasa hanaq pachaman, hamkunam kay palabrata willakunaykichik runakunaman. Imatata hamkuna willakunkichik runakuna huchanta reqsikuspa wanakunanpa. Huchanta reqsikuspa wanakuspanmi paykuna chayanqa hanaq pachaman. Sichu paykuna mana huchanta reqsikuyta munanqachu, mana punim chayanqachu hanaq pachaman. Runakuna ñañaykuna kay tiempopi mana munanchu chaskiyta kay palabrata. Paykuna munan huchata. Chaymi paykuna llullakunku, paykuna piña, paykuna autoridadta churanku inachu runakunata ñakarichin millay runakuna kay mundupi. Amen, paykunaqa Satanás kachkan ukumpi. Mana cuentata hukunkuchu orgullulla vidampi. Mana kanchu sencillez, humildad, mana kapunchu. Matrimonio kunapas peleanku orgullo vidampi kaptin. Chaymi cristiano kunaga mana kanmanchu orgullo vidampi. Aleluya, sahram orgulloso. Sahrapam orgulloso, orgullon. Amén. Sahram, aleluya, munan ham orgulluyki kananta. Ama chayna kaichu. Aswani, ama pitak chay orgullosoga mana cuentata hukunchu huchayos kasjanta. Hinaspa orgullosoga nin ñuqa más kani, más tabalini, ñuqa respetana kani, ñuqa kikillampa hawan. Pero humilde kunaqa hawan wakinpa, almapa, harikaspa o esposo kaspa, esposampa. Esposa kaspa, esposompa. Mana kikillampaqchu, sino puknimpaq. Chaymi Señor ninchik nirqa hamkunaqa Tayta Dios tan kuyankichik, chaymanta prójimoykichikta. Pitaq prójimo runa masinchik. Runa masinchik es el prójimo. Runa masiki. Lado ikipikaq prójimoyki. Amén, prójimoyki. Kuyanayki. Aleluya. Wasiykipi pikunan prójimo. Lado ikipikaq. Pitaq lado ikipikachik wasiykipi. Esposayki, esposoyki, wawaykikuna, abuelito, pikunachkachka, chaykunan prójimo. Paykuna a veces mana yachanchu kay palabramanta, hinaspa llutanta ruanku. Rimankupas llutanta, rabia chinapajina, piñakunapajina, pero chaykunata ñuqanchik entiendinanchik, pero manam entiendisunchu, mana Santo Espíritu vidanchikpi kaptin. Chaymi necesario Santo Espíritu hamunan. Chayqa hatun promesa ñañaykuna. Chayqa chihapmi chayamunqa. Ale wakinkuna quizás mana kanchu ninku kachkan ñuqapa Santo Espíritu. Imayta bautizasuranki. Quizás amén bautizarqa imay tiempo, pero mana kunan kanñachu. Contristaron, piñakuspa, rabiakuspa, contristaron, orgulloso kaspa. Aleluya, manan chayna kanaykichu, huktawanmi nacenayki. Es necesario nacer de nuevo. Hinaspa más kanayki, chuya espirituta. Importante ñañaykuna, chuya espíritu. Mañakuna, vigilana, matutinukunapi, Santo Espíritu, kuyana alma kunata. Tayta Dios ninchikmi munan llapayan alma kuna salva kunanta. Satanás ñataqmi munan llapayan runakuna ama kay palabra uyarinanta. Chaymi nacionkuna kay mundum Satanáspa yacharankichu. Kay gobernantikuna, kay apurunakuna, hullqilla munaqkuna, kay suwakuna, kay churarunku, hullqita gananku con la mafia. Amén. El trámite de drogas, chaykunawan ilegales. Paykunaqa dueño tukuspa imatapas ruanku, pero controlanku runakunata. Satanás manallin michay. Pero chay ocupe ñujanchik kanchik taxa chayahina, pero Tayta Dios vidanchik pikaptenga kasunmi ñujanchik hatun atiniyo, necesario ñañallay, mañakunayki, hamuchun Santo Espíritu vidaykiman, hamuchun torillay, jóvenes, aleluya, importante kay sasachaku y tiempo kunapi, Santo Espíritu vidaykiman chayamunan, pita husunki chuya espirituta, Jesucristo mañakuptiki,
payman paypa sutimpi mañakunayki Dios taytata papallay huway chuya espirituta manañam atiniñachu kay waway chiri kay husay chiri kay llaqtay huchapi kay aylluykuna huchapi imatataq ruwasaq taytay usay vidayta hinaspayki taytay huway chuya espirituta huway taytay huway aleluya batallanayki hasta Santo Espíritu vidaykiman chayamunankama chayqa personal miñañaykuna personal kikillayki maskanayki sapallayki maskanayki ari kachkan atun iglesia amén kachkan a veces kachkanchik achka maskasun chuya espirituta hawachkanki a ver pichasquero hawachkanki payñachiki mana hawakunayki taytay huway ñuqaman gloria a Jesús amén chaysi paykuna gloria al Señor aleluya manarek sirhakuchu paykuna ña pay resucitar amurjaña amén hinas parikuykus mancharikushaq kaychkan kay verso 38pi o 36 manta ale chaykunamanta rimachkaptinkum Jesusqa chawpinkupi rikuykuspan nirhaku hawkayay hamkunawan kachun imatataq rimachkarhaku yaw Señor ninchik wañurun ñuqanchik piensaranchik paychiki kanqa rey de Jerusalén rey de Israel imaynataq wañuchikunqa mam allinchu kay yanqachusmi kayqa ñuqanchiktapas sipi wasunchiki Lourdes yarichkanki aw ñuqanchiktapas sipi wasunchiki ñuqanchik imaynaraq vidanchik kanqa manchasqallaña runakuna discipulunkuna hampas manchasqallaña chukachkanki ñuqanchikqa mana manchakunanchikchu aswanmi ñuqanchik chuya espíritu chaskispa fuerza tapinanchik predikanayki predikay chuya espíritu chaskinaykipaq predikay campo blanco kuna kachkan visitay yanapay hatun tristeza willakunkum hamunkuchu yanapaqnay kanchu aleluya imatataq hamchayanki mayman mirinki chaynalla hinalla puñukunki miércoles puñukusa sábado mana chaynachu karqipa tiempo martes manta hasta domingo quechuaga llamkaq quechuaga maskaq tayta Diosta martes culto miércoles culto jueves culto viernes tapapunchaw amén kaypi kay sepullinipi imataq pasaron chiriaron manchayna kanachu kutirinayki primer amor mana hawasiykipi kidawaqchu lunes puncha wasinchikpi kidananchikpa pero sapa punchaw kachkanchik wasinchikpi pero sapa punchaw hamunanchik manam tukuy punchawchu tarde horas ayunakunanchikpas imatapas allinta ruaruspa tayta Diospa makinman churakunanchik gloria a Dios mana chayna kaspaqa ñañaykuna peligropim kachkanki peligro yumpay peligro nisunki ukturiyki hermano hermana mana churiruchu mana aswan mana ninkichu ari ham ninki mana iman pasanqa saqra muyunqa ja asiko allinmi kachkanki nisun chaynam kanayki chaynalla tayta Dios allin kuyasun salvakunki mana kasukuqkunawan salvakunqachu manam salvakunqachu chayta yachay kasukuqkunan salvakunqa fiel kunan salvakunqa los fieles los obedientes amén chay paykuna rima pakuchkarqaku chayna mana ya wañurun ñuqapas piensarani chaynata Jesús hatun poderoso atiniyo paychik gobernante kanqa paychik salvanqa llaqtanchikta nispa chayna rimachkaptinku pay nirqa la paz sea contigo castellanopi hawkayay hamkunawan kachun nispa hinaptin paykuna ñataq mancharikurqaku payqa almachu pitaqa yaykuykamun animanchiki a ver si wañurunman abuelitayki mamayki o husayki huktawan wañurusqanmanta allinllachu nisunki achachallaw ninmanchika yawkayqa hatariramun mayman hamurun pero chayna mancharikurqaku Cristo animachu kay imataq kay ama manchakuychikchu nirqa ñuqam kani mana chuyankichik nisqayta niraykichikmi kimsa punchawmantam hatarimusaq nispa qunqarunkichikchu yawkuna
Imagina chayruna kuna karhayo. Ham kahlao. Junjaron. Tai de promisanta junjaron. Manchariku. Aleluya. Inaptis pai kuna nyata manchari kurhaku. Imat animanchu. Anima kashanta piensa haku alma kashanta. Chay mi Jesús nyata nerja. Imanas hata mancharis hallanya. Ham kunaga kachkan kichik. Imanasja si hamkuna ñuqawan purirqankichik hamkuna yachankichik ña María Magdalena nirqaña wa kimsa warmikuna nirqaña Cristowan tuparuni resucitarunsi kawsarimunsi pero paykuna iñinin karqachu imaynaq chayaw mana iñirqakuchu imas kanman mana chay pirikurikun imanas hataq sonquykichikpi iskay rayachkankichik hay duda chihapchu aririkuchkani almachu paychu manan pay kanmanchu paychusmi haway makita haway amén chayraq ñirqaku chayraq makinta hawaykuspa ñuqanchik kanchik bienaventurado alguien feliz kanchik sabes imanasqa rikunchikchu Cristonchikta pero adoranchik iñinchik payrayku hamunchik wasinman gloria a Dios haykam iñinchik imanas hataq sonquykichik iskayrayankichik makiykunatawan chakiykunatapas hawaychik ñuqa punim kani ñuqa punim imaynaraq karqa discipulunkuna ñuqanchikmanta más incrédulo porque ñuqanchikqa waykunchikchu pero iñikunchik paykunañataq ladumpi kachkarqa ladumpi kachkaptin mancharikurqaku pruebata jun kay haya kay maki heridaykuna haway kay heridayta ñuqa punim kani manam animaqa mana aychayuqmi animaqa los espíritus malos ñuqaqa amén tulluyuqmi ñuqam ichaqa aychayuq tulluyuq kachkani aychayuq tulluyuq chaymi ñuqanchikpas resucitamusun aychayuq tulluyuq gloria a Dios manchu kusikunki chaywan ari ñakarichkanchik kunan tiempukuna ñakarichkanchik ñañaykuna gloria a Dios pero chayamunqan punchaw kusisqallaña kananchikpa chayamunqan punchaw tayta Diosninchikpa hayllampi purikunanchikpa mananas chaypi kanqañachu waqay manañas kanqañachu chaypi llaki manaña kanqañachu chaypi kay runa mana kuyawanchu kay warmi mana kuyawanchu chiqnikuwan rimakuwan kayna wakna manaña chaypiqa chayasun llapanchik huk sunqulla chaymi kaypi kawsananchik huk sunqulla kuyanakuspanchik tayta Diosta kuyaspa huk sunqulla kuska ovejakunaqa kuska corralninpi kuska riqsinakun animalkunapas gloria a Dios paykunapas defiendinakun aleluya animalkuna huk faltarutin paykunapas aleluya sintinko aleluya liun atu hamuptinpas paykunapas huñunakunku prueba hamuptin ñuqanchikpas huñunakunanchik prueba chay hamuptin huñunakunanchik man sapallayki upallalla kawaqchu willakunayki ninayki kay pruebapin pasachkani mañayka puway yakunukuna kachkan chaypi gloria al Señor aleluya colaboradorkuna qillqaykuna nina kaymi prueba kachkan kaymi prueba y kachkan imataq pruebayki puñuyllam hapiwan templopi eso no es éxito eso es fracaso hatun victoriaqa kusisqallaña tiyaptinchik rikcharisqa tiyaptinchik palabrato yarikuptinchik hatun victoriapin kananchik chayqa prueba Satanás munan llapallanchik puñunanchikta ama kay palabras sunquykiman chay ananta munanchu saqra Satanás mana allin pero Espíritu Santo munan
son hoikiman yaykunas ayaykuspa kay palabrata entiendes paiki. Aleluya, Santo Espíritu más kanaykita iñiyniyuq kanaykipa, más iñiyniyuq kanaykipa, imata mañakusqaykitapas Tayta Dios husunaykipa, Tayta Dios contestamos unaykipa. Gloria a Jesús. Chay minirqa ñuqaqa animachu kani nitaqmi kanichu almachu nimana. Chaynata niruspanmi makinkunatawan chakinkunata paykunaman hawaykachirqa. Paykunam ichaqa admirasqa. Chaynataq kusikuspa juntasqan kaspanku imam rikusqankupi mana creerqakuchu. Chaymi Jesús ñataq paykunata tapurqa. Kachkanchu imallaykichikpas mikuykunaypaq nispa. Hinaptinmi kankasqa partin challwata huykuptinku hapiykuspan paykunapa hayllampi mikurqa. Chaymantam paykuna nirqa. Paykuna pasakamunanmantaqa qamkunawan kachkasparaqmi willarqaykichik Moisespa qillqasqan kamachikuyninkunapi. Profetakunapa qillqasqanpi naspa Salomonkunapa ñuqamanta qillqasqa. Gloria al Señor, aleluya. Predicayta qallaykurqa. Hinalla paykuna manchasqaraq karqa. Aleluya, qillqasqam kachkan Cristupa ñakarisqanmanta. Wañunanmanta, kimsa punchawmanta tarinanmanta. Iñiychik. Gloria a Dios. Imaynaraq Cristo siente kurqa disipulunkuna mana creet atirqakuchu. Imaynaraq saqra aprovechakurqa. Imaynaraq saqra, aleluya, watarurqa chay amén, chay yuyayninta ama iñinanpaq disipulunkunata. Fracaso kananpaq. Cristianchik hamurqa disipulukuna uharinanpaq, almakunaman, nacionkunaman rinanpaq. Pero imaynan paykunaman, aleluya, rimanan, ¿cómo lo tendría que decir? Imaynan paykunaman, aleluya, ninman karga, ni chuy espíritu hamunan man karga, mana iñipti. Mana iñikunamanga, manan hamun mancho chuy espíritu. Mana iñikunamanga, manan hamun mancho chuy espíritu. Entonces, kachkarga en un momento crucial, momento importante karga chaype. Imapa paikunaman makinta churanampa, chuy espíritu mantarimanampa. Importancia chuy espíritu kasjanta, entienden en copa. Si chumana Cristo son koikipi kangacho, manam entendit atinkicho, de un inchikpa voluntad minta, de un inchikpa voluntad nin, ya pachayanchi, chuy espirituan, juntasja cananchi, chuy espirituan, juntasja cananchi. Gloria al Señor, aleluya. Chaynapi Jerusalén manta, Hayaykuspa, Liu nación kunapi, paipa sutimpi, Willakuptin coruna kuna, Uchankuna manta wanakuspa pampachasja kanankupa. Predikaita Hayaykorja, Hamkuna mrimanaykichik. Mimatari masajko, Biblia manta, profecía kuna nishamanta, Willakunaykichik, aleluya, kay vida y manta, principalmente ñuja manta. Ñuja hamurjani hanaj pachamanta. Mana ñuja kanicho, aleluya, kay mundupi aychachu mana. Ñuja kani hanaj pachamanta. Dios nimi apamuarja kaiman, kachamuarja kaiman. Imapaj, runakunaman willanaypaj. Kay munduga satanaspam. Kay mundo mana limpam, kay mundo tam hapirun sahra. Chay mi hamkuna, chay mundo hapirun sahra, hallari manta pacha Satanás engañaron runata, hinapting mi hamkuna, kunan desbaratanaykichik sahra paruas janta, desbaratanaykichik sahra panis janta, luyam sahra. Luyam sahra, nega Juan Libropi, pay hamurga luyaspa. Payhamura runa wañuchinampa, payhamura runa chinkachinampa, payhamura runa engañanampa. Gloria a Dios, aleluya. Satanás manalinga yuya. Ichaham Satanás wan kachikanki. Pikuna Satanás wan mana palabra uyarimunakuna.
Pinsatanas wan llulakuna, rabias hakuna, mana iñiniyuqkuna, sagrawan. Chaymi hamañakunayki taytay huway iñiyta, taytay kuyakuyta hanman huway, principalmente hamta kuyasqayki. Aleluya. Huk hatun batallapi Cristunchik kachkan kaypi. Paykuna manchasqallaña, mana kusikurqakuchu, mana. Aleluya. Manirqakuchu Jesús, Señor Maestro nirqaku, nirqaku manaraq chakatasqa kachkaptin. Imayna hatirqaku, imayna hawarqaku atiyninta, imayna leprosukunatapas pay sanuyachirqa, unquqkunatapas imaynan pay sanuyachirqa, pero paykunañataq nirqa manan pay kanmanchu. Mana yuyarqakuchu Tayta Dios panisqanta. Yuyananchikmi Tayta Dios panisqanta. Sunquykimanmi churanayki Tayta Dios panisqanta. Aleluya. Gloria a Dios. Hukyakim kay palabra predicasqa kachkan wakinkuna puñukunku otaq mana entiendinkuchu piensapakuchkanku. Imapin piensachkankichik. Aleluya. Televisión pilluqsiypi piensachkankichik. Fotokunapi, mikuykunapi, paseokunapi imaya. Pero manan chaynapi kanman ñachu umanchik. Umanchikqa kanan obra ruwananchikpaq. Almakuna salvakunanpaq. Chaypaqmi Cristo amurqa. Paymi salvaykuwanchik ñuqanchikta. Paymi ñuqanchiktapas ujariykuwanchik. Paypa munasqanta ruwananchikpaq. Chaypi pay batallachkan discipulunkunawan. Gloria al Señor. Chaynapi Jerusalén manta hallaykuspam lliw nacionkunapi paypa sutinpi willakuptinkum runakuna huchankunata wanakuspa pampachasqa kanankupaqmi hamkuna kankichik. Chaynaqa hamkunan paykuna rikusqaykichikmanta ñuqata rikusqaykichikmanta willakunaykichik. Hamkunam kaykuna rikusqaykichikmanta testigo y kankichik. Hawachkankichikmi aw nirqa. Haway kawsachkani aw nirqa. Hawachkankichikmi. Kimsa punchawmanta hatariramuni. Paykuna nirqachiki. Amén, ari maestro. Rikuykikum kawsariramunkim. Chaymi hamkuna willanaykichik kawsarimusqayta. Chaymi hamkuna willanaykichik. Aleluya. Kay Biblia manta. Ima manta willakamun kay Biblia. Tuku imaynam kay mundo tukunqa. Imaynam ham tukunki. Maymanmi richkanki. Almaykin balin. Kay vidaqa pasajero. Wañusun imay punchawpas. Maymanmi almaykirinqa. Chayta munan Tayta Dios yachanaykita. Almaykita salvanaykita munan Tayta Dios. Ham sapallaykitachu mana aylluykitapas. Ayllunchiktapas, llaqtamasinchiktapas. Hatun llamkaymi vidanchikpaq kachkan ñañallay. Chaymi necesitanchik shuya espirituta. Necesitanchik atita. Necesitanchik fuego. Amén. Chaymi 49 nin hamkunamanmi. Hamkunamanmi. Pimanmi? Hamkunaman. Taytapa prometisusqaykichikta kachamusaq. Chaykamaya kay Jerusalén llaqtapi suyaykuychik. Hanaq pachamanta hamuq atiwan pachallisqa kanaykichikpaq. Kaymi ñuqanchikpaq Jerusalén. Kay templon Jerusalén. Kaypi suyaykuychik ninmi Dios ninchik. Hanaq pachamanta hatun ati chayamunankama. Hanaq pachamanta hamuq ati pachallisqa kanaykichikpaq. Uyariychik chay hamurunqa chuya espíritu pachaykachiwanchik. Imaynan policía uyariychik. Haykam riqsinkichik policíata. Chay policía pachayuq policía kasqanta yachananchikpaq. Amén.
Policía gorrayo, armayo, zapatón pas fuerte, chalecumpas, porinco a policía. Si chuchay mana pachan kangacho, pepa rexin hacho. Pero pachan man rexin. Chaymi pachalillo anchik, pachalichikun taita Dios. Mana hamrikun kichu, ñuqapas pachalisqa kachkani. Kachkani policía manta masra. Policía pa superior en sargento, general na churaykuan galunta. Satanás rikuan mancharikun. Peleaita hallarin, huk general sakramasin, pero ñuqawan kachkan Cristo. General. Hampas kanayki. Kanki soldadulla, pero pachalisqa kanaykita munan tayta Dios. Pachalisqa kanaykita munan tayta Dios. Gloria a Dios. Kay Hechos librupi. Aleluya. Chaypipas rikuchiwanchik tayta Dios. Pataman, anak pachaman, rinan tiempo manta rikuchiwanchik. Kaypim nin, verso 4, otas verso 3, Hechos librupi capítulo 1, verso 3. Jesús me causarimuspan tawachunka punchaupune rikurirja apostol ninkunaman. Uyarichkan kichikchu. Tawachunka. Aleluya. Tawachunka punchaupun. Haykataq tawachunka punchaw. 40 punchaw. Tawachunka punchaw niyo. Ima sumagraj karja chay 40 días. Ima sumagraj karja ñañallaykuna. Willakamuchkan, haykamiñinkichik ñañaykuna. Biblia ikichikanchu manachu. Todos están con Biblia. Chayta haway. Ñawinchay ñañay. Ñawinchay. Yachay. Cristunchi kausachkan. Pay munan pachachita. Munan kichu pachasqa kayta. Hatun general policía hinata. Chay mi Santo Espíritu. Mas kay. Batallay. Kay penin. Tawachunka. Punchaw pune rikurirja apostol ninkunaman. Hinaspa Dios pamuna ichakushan manta. Huktaw yachachaykurja. Uyarichik nerja. Dios mi hatun Dios. Paypa makimpim kay mundo. Kay mundum pay makimpim kay yumpay pacha kay pachanak paypa unanchasjan. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pero sahram yaykuramun. Runakuna malograrukun. Runakuna pensamiento nga huchalla. Chaytam hamkuna batallankichik, rexichinkichik. Hinaspanmi rikuriuspanku apostol ninkuna yacharjaku chihapuni Jesús causarimushanta. Ya kaypiqa paymi nirjakuña. Eres tú, Señor. Estamos seguros. Tú has resucitado. Hamga causarimunkipuni. Lliw apostol ninkunawan kachkaspanraqmi kay paykunata Jesús nirja. Jerusalén llaqtamantaqa amaraq lluqsin. Lluqsichikraqchu. Paykuna quizá lluqsitaña rikuykuspa munarqa. Pasaqkuña qam imaynan predikarqanki. Porque nijuykurqaña, aleluya, la autoridad, pero no tenía el poder del Espíritu Santo. Puedes tener autoridad, pero falta el poder del Espíritu Santo. Hinaspansi, uyariwas haykichikman hinaya. Amén. Uyariwas haykichikman hinaya. Imatam nirja apostolkunata, willakamoychik, uyariwas haykichikman. Kay Biblia panishanman hinaya. Willakuychik. Aleluya. Uyariwas haykichikman hina. Taytaypa promesan cumple kunan kama. Primeramente, suyay chikra, uyakunaykichikpa. Chihaptam Juanja, kuyaywan bautizarja. Ichaja kay punchaw kunallapim, chuya espirituan bautizasja kankichik. Kay yapim. No de muchos días. Manam kan manchu huku corona 5 años sin bautismo.
Más cachcán. ¿Cuántos años? 7 años ya, no me bautiza. Estás muerto entonces, espiritualmente. El bautismo para los creyentes, para los fieles, para los que aman a Dios es rapidito. Salvo que haya pecado, haya duda. Cuando no hay duda, hay bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando hay bautismo hay frutos. Nadie puede decir, yo tengo el bautismo y no hay frutos buenos. Todo es malo. Pero cuando hay bautismo hay frutos buenos. Hay fidelidad, hay amor. Chaynataneikos vampay, pasa corja. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Verso 9. Kaikunata neroptiñatagme apóstol ninkuna hawachkaptinko Jesúsja hanaj pachaman ujarisja karja. Sumachta rimapayaykurja. Amén. Puyo ukuman Jesús chinkaykuptinmi apóstol ninkuna manañarikurja kuchu. Siluman ujarikusjanta hawaykuspanmi paykunapa ichpampi yuraj pachayo iskay runakuna rikuriykurja hinaspan paykunata nerja. Galileamanta kaq runakuna imanas hataq ciluta hawachkankichik Jesusmi chawpuykichikmantanaq pachaman ujarikuchkan. Imaynam wak hawasqaykichik hinallam kutimunjapas hawasqaykichikman hina kutimunja. Cristunchik kutimunja. Aleluya. Imatataq ruwananchik kutimunankama chaskinanchik chuya espirituta. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Chayna paykuna mañakuyta qallaykurqa ichaqa chuya espíritu hamkunaman hamuptinmi atiyta chaskinkichik. Imapaqmi chuya espíritu atiypaq. Hay autoridad. Pachallichisunki. Ima ñuqatapas pachallirachiwan. Maskani tayta Diosta sapapunchaw. Ama pachayta hanrachanaypa. Ama Cristo vidaymanta pasakunanpaq ni Santo Espíritu pasakunanpaq. Hamkunapas chayna kanaykichik. Juntachikunaykichik. Pachachikunaykichik. Autoridadta chaskinaykichik. Gloria a Dios. Aleluya. Chaymi hamkuna ñuqamanta willakunkichik atiwan. Maypi, Jerusalempi kaypi primero. Kaymi ñuqanchikpa Jerusalén, aleluya. Kaypin kanga testimonio. Ham dirijinki cultuta chuy espíritu wichakamunga. Ham alabanki chuy espíritu wichikamunga. Aleluya. Ham predicanki ongohkuna sanuyanga. Ham predicanki sagra wishusqa kanga. Chaymi señal, kaymi señal kanga nerham Cristo sutipi ongohkunata makin ongohkunaman makikichikta churankichik sanum kanga. Hamkuna sagrata wishchunkichik wishchusqam kanga. Hamkuna aleluya rimankichik aleluya ongohkuna makikichik churankichik sanum kanga. Ati hamunga vidaykiman hinaptinmi tayta Dios husunki hatun autoridad. Pay usanja vidaykita. Manachu munawaq chuy espirituta. Gloria kachun taytanchikman. Gloria kachun Dios ninchikman. Aleluya. Juan 15:26. Aleluya. Juan 15:26-27. Kaypim nin Juan 15:26-27 ichaga kalpan chasuqniykichik chejap espiritutam taytapa antimpi kachamusa. Paymi ñuqamanta willakusunkichik. Hamkunapas ñuqamanta willakunkichik. Hamkunaqa qallariyninmantapunim ñuqawan karqankichik. Tayta Diosmi kuyawanchik.
paipa disipulong minyo kanchik pas kanchik. Hay kam inyingkichik. Taita Dios hamunan punim juntaita. Junta suita. Quiere llenarles de su espíritu. Munan kichik. Sayari kuichik. Taita ya inispai kichik. Juntawa inispai ki. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y rakama arriba vaya saya. Papayay. Kaipim taitai. Kachkaniko mana inyik kuna. Rumisungko runa kuna. Y rakama arriba vaya saya. Juntaway ko taitai. Haway kay yakta kunata kichwari kunata. Haway wangka belika yaktata taitai paukar del sarasara. Wak lukanas. Imay nam sahara taitai runa kunatman. Pai taitai churarung. Watarung entendimientun tamaniniyos kanampa. Aya kuchulaupi kuskulaupi kay Perú yaktapi mundo pi taitai. Pero nyuhay ko nga kaniko libre. Nyuhay ko nga inyikoni kong ham pi taitai. Yachani kong ham hawach kang ki. Ham taitai yakipayawang kiko. Yana paikuay ni, yana paikuay. Iralawa yasaya. Urakama riba babay ke. Hamuy ati. Ati itahuay, ati itahuay. Manam kanchu fuerza ini. Predicay tamunani pero manam atinichu. Sagrata wischuy tamunani manam atinichu. Necesitan que chuya espirituta. Joven, jovencita. Junta chikuy. Chuy espirituan. Mañakuy, munanquichu chamanacho. Wak redes sociales ocupipas mañakuy. Munas paga ya. Munas paga. Si me kita kicharinas pa ikini, taitai. Huay papayay. Taitai wanyura chini, chuy espirituta. Papayay, salvay almaita. Papay manashatak kanikay na rumisungho. Imanashatak nyuga kanikay na taitayay. Necesitanin chay atita. Haway almakuni mainam taytay. Nyakaring. Satanas pamakimpi. Atiwang satanas taytay watarong. Nyuga nyatak taytay. Manachas kinichu kay hatong promisata. Rumisungho kaspay. Mana inispay. Taytay yakipayay kuway ni. Yakipayay kuway, yakipayay kuway. Hallelujah. Hallelujah, taytayay. Cambiay kay songhoy kuta. Ni tayta Dios ta cambiay songhoy ta. Kay songhoy ka rumirumim. Kay songhoy ka milagro ko na tarikos paipas. Hunghanim. Milagro ko na tarikos paipas. Bendición tarikos paipas. Taytay kay songhoy ka rumirumi. Yanapay kuway, pampachay kuway. Palabray kipimning taytay. Manayiniyok ko na ka. Manam nyo kat agradawancho. Agradakoy nyo haman tataytay. Oh, hallelujah. Mañay kukuy hermano Humberto, gloria a Jesús. Aleluya, mañay kukuy. Almay mi alabasunki. Chuy Espíritu hamoy ni. Santo Espíritu hamoy. Aleluya, aleluya. Urakama riba baba yasaya. Irala baba bay kima riba baya sima riba baba ke. Juntay taytay, juntay. Uray kaya saya alma kunaray ko. Kay kechuari makunaray ko papayay. Oh, pampachaway ni. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hinaya wahi panilya manyakusun Dios taitata. Hinaya yupay chasum pay pasutenta. Pay kahatung mi pay kakay pimkachkang.
Chuya Espiritu minyohanchik pachaupinchik pikachkan. Yupay chasun Dios taitata, aleluya. Hangman kachung gloria, alabanza, Señor Yay. Almayay me yupay chasun, que hatun Dios. Aleluya. Hayaku ipaita, hayaku sumpaita, Dios taitata. Payka uyari wanchikme, payka kaipim kahachkan, inyiwang wauhipanillay. Manyakusun chikwihiwang, haparispa, tukoy sungkun chikwang. Ama upayaya chukasung, paypahayllampi. Aswampas yupay chasunchi, hatun chasunchik. Wishu yapa supay manayinta, Dios nillay, papayay. Kadigana paskas hakachung. Oh Señor, milagro kunaruas hakachung. Aleluya. Hangman kachung gloria. Hangman kachung alabanza. May chay mam kay palabray kichayas hangman. Señor yay, yakta kunapi. Yapayan suyo kunapi. Yapayan ayu kunapi. Señor yay obra taruay. Si chumpipas unkuchkan, kamapikachkan. Señor yay makikita hayuari. May chayas kay kumang Dios nilay. Gracias hamang kachong. Aleluya. Gracias papayay, gracias. Chuya Espiritu ikiwan juntay. Mususipas kunata. Chuya Espiritu ikiwan juntay papayay caballero kunata, dama kunata. Matrimonio kuna, Señor yay. Hatiwan juntas hakachung. Kechuarimah kuna. Señor yay. Yapa manayinta. Yapa supaita. Harjuna ikupa. Ongkos kunama. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida,